May saat nga baro dito ili abugyas. Ti trabaho kat ag garden, taawat ti gusto nga pagalaan ti financial. Kanawan ti gusto nga trabaho ti parents ko. Awagan dak na lang itinagan aray. 20 ti tawan kon, ngamgapo ti tirigat ti biyag, nagbabad iti init, kat agrup-rupa akon nga 23. 2019 na adal ko nga ag FB kan ag messenger. Diti ko matlaang nga na adal nga makitsin nat ti kumkumpormi nga babalasang. Empty purpose ko lang kat makibarbarkada. Tahanak nga sanay kan hanak nga unay mahilig ti kakasta. Awan ti ma-feel ko nga ayat. When no kat haanak nga basta-basta main in love, kanang babati kita ti sarilik. Kanawan iti confidence ko iti bagiki. Nadagdamag ti trabaho, ibagbagak nga garden ta iso ti agpaiso. Han ko ibain ti garden ta nalinis nga trabaho di. 2020, naggatangak cellphone ko. Nag-arami nak ti new account ko. Taga po ti busy nalipatak ti password ko. Ngam useless, tahan ko matlang masango ti cellphone ko, tanarigat ti garden. Han nga sinsinan nga trabaho. Pumahon ka iti parbangon. Ang kaisimpa ti rainburst. Agtrabaho ka ti agsapa, agmulawan o agdalos. Tapno agawid ka. Kat nabanbanog kan diretso turog. So nga medyohan ko matlang masango, agkut-kuti-kuti cellphone. Dimtang ti February, mayata na tiyambaan mi tinangin nga presyo. Naggatang aktibado kung abasto mi je balay mi. Taure kaskas ano, kat adamat ti maitulong ko rebasit lang. Ijay pagtatangan mi. Inadal ko agporma, kas makitak itit katrabahwak. Kan relatives ko kat medyo mabaing ak, so naggatang tinangin nga bado. Taure ni garden trabaho. Kat adamot magatang ko para iti sarilik. Naadal ko nga agusar iti branded nga kunada, abado. Sapatos, kanda dumapay nga usar. Amok matanan nga ag-ayos iti bagik no may kanak ti basit nga confidence. 2021, medyo hanak unayin nga busy. Masango kon ti ag cellphone. January 8, ma-remember ko kat ag FFB act tahanak na pan garden takin maraw ti sakit ti ulok. Habang agis scroll act ada nakita nga may isang balasang nga simple lang isuna. Awagan tayo usuna nga nagan ti Rislin. Ka-add friend akpiman kat jackpot ta sakto naka-online game isuna. Kat auto accept piman. Kat bigla nga nag-wave act. Kat medyo binmayag mga 1 minute. Kat nag-reply syempre inuray ko. Kuna na nga hello, kat naragsa naktahan iso na nga kasladay sa baling isnab piman. Kat syempre, fasthan nga agta-type day imak. Kat nagchat-chatan kami kat mayat piman iso na. Makita kat kasla na anos. Kanhan nga suplada, kat mayat piman ugali na ta friendly. Kan, mayat ikasta na nga ag-approach iti pada na nga tao. Hingga na dimtang tirabii, jak na malayin ti oras gapo kakachat ko kanya na. Nalipata kon nga agluto ti kanan damamak magapu garden. In offline ko piman sipik nga hanak nagpakpakada. Pinardasak ni nagluto-luto siguro ada 20 minutes. Nalpas kat syempre giisimak di agluto-luto ak nga iso na lang malagip ko kon binaybay ak. Syempre back to normal nag-online ak manan. Tas in-chat ko suna, sakto man naka-online kat nag-smile ison na i-reply na ayo, marik na akong tibagik nga, nakarik na ti ayat. Sa balik ang ti main love nga kunada. Maikan katipig sa iti amin nga aramidem. Iba gumalaw ang inspire, hindi ba? Inal daw kas routine ko. I-chat ko isuna, awan ti aldaw nga han ko isuna nga i-update na apanak garden. Kat kinanayon na piman nga ibaga, ti ingat ka na yun. Ayaw, simple nga chat nga nagmayat nga mabasa.
Nagpardasak ang di trabaho gardin tapno makaawid ak nga dagos. Tapno maikak time nga agchat kanya na. Wow! Nagswerte matanan ni crush kon tapati agdigos kat malipata kon. Nung maminsan lang, grabe kayo. Ano amans, kasday akin yan na, katso namat upan ti amin. Nakaanos iso na sobra. Makapainlam din mata na, kanda istil na ag-isam. Grabe kasla ada ak langit na makita ka iso na. Ada ti time nag-online kat na italmod ko day video call nga kunada. Katang ko nang malayan sinumbatan na. Mabain ako nga mangi-end kat ko na napiman nga. Ipakita maaditirupan tapno hanak nga kaslangat tanga dito nga agsasao. Tas sabay katawa. Nasyak-ak kat malang healthy boses na sobra. Kat inpakita garo doon tirupak. Aglalaok tiriknak. Mababain ak nga niya kat 1, 2, 3. Charan! Nag-isaw-isaw na. Katsuga po nga napaisa makmat. Ayaw district na. Kaman feelings mo. Angelic voice tas nagsimple isuna. Literally chubby pero katamtaman lang so tiga po nga nag-cute suna. Kat ko na napiman kinyak as in nga agsaksakit ka pa lang. Nangan kan agas. Agpaimbag ka adi tap na adapiman katulungan da mamam. Kat kasla kang kwan. Wun adi, kunak. Nagsiti isuna kan caring. Ubing suna nam nag-matured panonot na iwan ko basta nagmay ti mindset na. Like, Iso na tiga po na apay na daanak ti confidence iti amin. Kung nanapiman nga awan ti ibain mo ta amin tayo kat inaramid ti apo. Nga simple. Naragsakak, agdungdungag iti kakasing ibagbagana. Nagmayt iso na nga agsasasaw. Iso nga dinamag ko iso na no adan ba tinaon-una nga nag-apply kanya na katisumbat na kit di nga napakatawak. Awan ti kwartak kan haanak nga professional ang agtanggap ti ag-apply kan awan isweldok. Kat ko nakpiman ngay ay kat ko na nga wen so ngahan kaagtaka no awan pay gayam ko. Kat napaisamak kat dinamag ko man no mabalinak ag-aram kat ko na nga medyo nasakta nakbasit. Han ko kayat nga agayam ta tamadik si ka maawan. Ta imagine amin nga gagayam ko kat no agsina na agbalindan nga strangers. Kayat ko si ka maam-amu kan makadwa. So nga no mabalin barkada pay ko mata at least ti barkada bumayag. Madiksi ka maawan kung napiman. I-jealous nga agpay supiman kat madikmat iso na nga maawan. Kinyak so nga nagwanak na lang kat nag-isam iso na. Nagserte ak na mayt iso na kanyak ingga na tata han iso na nga nagbalbaliw. Mano nga mans naglabas mayt kami lagta. Kas makitak piman kat ado kumay kayat kenyana. Orela professional piman kat agaram kenyanan ti kinamayat ti gali na. Ubing iso na nam nagmayat mindset na. Ayo sweetie pie of my heart, I love you always. Last December 31 nagplano ak apan ijaenda. Takunanahan kano iso na nga rumrumar ta syempre pansin ko piman kat balay. Iskwilaan kan ayan small business dilang piman. Han ko piman nga madamag na kinanayin iso na bagyo. Kat syempre oray niya kinadayon na dita. Na day babae nga mang paparagsakin kating kakitan kat syempre gagawin ang lahat. Nasapa ak nga rubi mangon 5:30 AM. Kat nanganakon nagbrush, nagdigos. Kan nagsimpa-simpa tap no hanak nga haggard nga sumang kanya na. Sakto 6 o'clock naabutak first trip ti bus. Naglugan akon. Talagang in-ready sarili ta syempre. Mamit ko mat parents na. Habang paasidag nga paisidag akon bagyo, aglala ko riknak. Kasla ak nga agsubling ay na. Nampan panunod ak plate yan, ayo na panan ti kwarta.
Naiturugan basit. Tapos sakto apagbangon ko adda akong dangwa. Wow, syudad. Tinawag ako isuna kat kuna na nga agdamag ako no jay dispatcher jay sangot ti generika. Kat nagdamag ako insuro da. Siyempre apay kapoy. Nakalugan ak dagos tabasit pila ka na sa papay gamin. Ayaw ko amo pasikot-sikot kasla ak mapukaw. Ano ko gamin nakasanayin ti dalan paapan kinyada. Ayun, nag-text isuna. In-text na rin nagan ti lugar. Pagbabaak kan ko na nga bayadan na kanujay garage na paapan kinyada. Medyo binmainak. Kat kunak nasigi siya kon. Kat ipilit na nga isuna. So awan na ramidak. O nagbeat kat nakasampot akong di ayanda. OMG, ang ganda ng nakikita ko. Ibis bumabaak na pa ak gamin isuna, sumakaslaak na tulala. Agdamdama gayang pimanday driver, nagjiak nga bumabakat kikitak suna kat naba inanak manan. Pimabakon nga rod kat nag-isam isuna. Inayabandak kat medyo mapainak. Kat bigla ka igam jay imak kat kinuna na piman nga may kang kagdanag kaduan ka. Napan kami garo jay balayda kat nakitak ni mother na nag-isam kinyak. Ni mother na tapos inayabanda kami jay unag na mga kano. Kat kunak na nga na kun. Siyempre kan kanay accent. Sa wali pa nag-Ilocano kami tahanak na sanay. Nagtugaw kami tas binaybay aksuna nga nagisagana. Kan nag-in-inaw bago dakpiman sinango. Han ko expect kan nga nag-sweet isuna personally. Parkada kami lang, mamkaslakab sa turing na kanyak. Arakupan na pensyak sabay bagana nga namistak ka no. Tapos han na ibatan iya imak, urela no adok. Lumabas nga tao sang wanan mi, mababainak. Sobra naman niya ngay. Nag-sweet mo to girl best friend ko. Kinasangsangok parents na. Nag-anos mo't lang ni mother na kan father na. So nga kasjay mo't siguro ti ugali na. Tanaanos dapi man amin. Hinggan na 6 PM an. Nasa backboard agawid taba ka maawanan naklugan kat. Day intuludak pi man jay bagyo. Inuray na gana nakarabata. Nagswerte ak kasi adati babae nga namamok na kasjay. Iso nga tatahan ako ngaghanghangad pa itigayam. Tada girl best friend ko nagpapark na kanyak iti ayat. Tata adamat igar-aram kanyanan. Katsak mat adan ar-aramak. Katuray kastoy kami. Han nagbaliw pagkikitungo mi maysa kan maysa. Di talang katagyaman nakiting kay panagdang diri istorya mi ng best friend. Bye!